Silahkan. Oh guru, jasa besarmu abadi, dalam hati. Oh guru, jasa besarmu abadi, Assalamualaikum ya ayyuhal muslimun wal muslimat al-kiram wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturan dan alamang sadayana. Alhamdulillah saya. Mugia damang lahirna terutami damang batina. Mugia sehat fisikna, oge sehat pesakna. Amin. Alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa alaihi tatra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mahsus bi jazilil busyra wa ala alihi wa sahbihi al-dhakirin Allah kathira fi sirri wal jahra amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan, sekaligus saya doakan guru-guru mulia Bapak Wildan, Bapak Wahyudi, Bapak Dana, Ibu Savitri, Ibu Wiwi, Ibu Kumala, Ibu Ois, semuanya kita doakan semoga dipanjangkan umurnya. Amin. Diberi kesehatan yang sempurna. Amin. Panjang umur dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tak lupa Sahibul Bait, pimpinan Rumah Quran An-Nur LPS Miftahul Basmar, Pamansa Kang Haji Asep Saifuddin Dewa Wojo Teh Ani Darwati Sumiati. Kang Sumiati dan Oke, wargi-wargi primados, sahabat-sahabat primados, angkatan 3, angkatan 4, SMPN 5 Kota Cimahi, yang semuanya saya doakan semoga Anda bahagia dunia, terlebih-lebih bahagia akhirat. Amin. Selamat dunia, terutama selamat jaga di akhirat. Amin. Sebelum saya memberikan sedikit ceramah agama, terlebih dahulu mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. 3 kali. Astagfirullah
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hadiah-hadiah semoga pahalanya disampaikan kepada arwahnya para nabi, para rasul, khususnya Nabi besar Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, hingga arwahnya leluhur kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Oke, angkat panangan sadayana urang nyuhungkeun ka Rabbul Alamin mugia dosa-dosa urang sadaya dihapunten ku mantuna amin. Dosa ageung, dosa alit, nu karaos, nu teu karaos, nu dihaja, nu teu dihaja, dosa nu urang uninga, dosa nu urang teu uninga, dosa nu engal, dosa nu lami, dosa nu terang-terangan, dosa nu susurumputan, dosa guru-guru urang, ibu rama urang, mertua urang, anak incu minantu keluarga tetangga urang. Oge dosa jami-jami pernah ngadamel kasaean ka urang, dosa jami-jami pernah dinyerihakeun ku urang, digolimi, diteungeul, difitnah, disebat, dicaci maki, dihina, diomongkeun goreng, bahkan sok disangka goreng ku urang. Hati anu gelisah sini pasien ketenangan, menggaraduh urusan sulit, wih Allah masihan jalan keluar anu gampang. Dan panyawat dari ujung rambut sampai ujung kaki dicabut panyawatna ku Allah Ta'ala, digentosan ku kesehatan yang sempurna. Ya urang nyuhungkeun ka Rabbul Alamin turunan urang sehingga dijalmi-jalmi saleh. Sakolan kuliah masantren sing kareng ilmu anu manfaat. Ya urang nyuhungkeun ka Rabbul Alamin sing ayeuna lungsuh hujan anu cekap. Hujan anu cekap, hujan anu cekap, supados barokah ka alam. Hujan rahmat sanes hujan musibah. Ya urang nyuhungkeun ka Rabbul Alamin ieu acara sing jadi hiji acara anu nyanak perubahan ka urang sadayana ke arah yang lebih baik lagi. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama baca shalawat wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali
ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma bihaqqi salawatika wa salam Amin. ala sayyidina Amin. 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 Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita baca salam sama Nabi. Assalamualaikum.